Ja nii siis õnnestus maha sõita normaalselt ja väga ilusa ilmaga, väga väikese tuulega, 36 kilomeetrit normaalselt ja väga lihtsa sellise maastikuga. Ütleme nii, nüüd kui ma siis nüüd aru saan, oletame, et ju mingitel teistel päevadel võivad olla palju suuremad tuuled ja sellised asjad, siis ma julgeks sõita ainult selliseid otsaseid nagu Tartu Kavastu, Tartu Roiu silla otsa näiteks, Tartu Kambja Pangodi, Tartu Nõo Elva, Tartu Ulila Puhja, Tartu Lähte Tabivere, no sellised maksimaalsed kaugused. Ja siin on ikkagi see, me ei tea, mis elemendid siin akudes sees on, see on see Hiina, jällegi see tundmatus, ei ole ju see ei ole ise ehitatud aku, kus me teaksime, et on korralikud mingid Samsungi või LG elemendid. Ma olen seda üle elanud, kuigi mul on endal näiteks Chamrideri aku, aga ma ei tea, mis seal sees on. Ja täpselt ju aasta tagasi umbes suurel reedel sai ju sõit tehtud ja siis ühe selle 25 ampertunnise ja 52 volti akuga ma sõitsin maha ju. Ma vaatasin järele igaks juhuks 130 kilomeetrit, aga ma sõitsin natukene aeglasemalt. Aga mul oli jalgratas rohkem koormatud. Et kaugemale ma ei julgeks sellega sõita, et see on nagu ühe otsa ratas. And in here we seeing that we was riding in 36 kilometers and it's good weather without strong wind. And I think that if it was be another weather conditions, we was riding maybe it's only by 30 kilometers, not more. And we not knows what's elements inside the China's elements in that battery. Of course, in here it's not Samsung or LG battery elements in here. And 30 kilometers around Tartu I'm riding, I'm not more. Итак, здесь мы видим, что здесь была очень отличная погода и 36 километров и очень простой ландшафт. И если другая погода, больше ветра, я бы вокруг Тарту только тут 30 километров ехал. Я не начинал, на эстонском я читал эти места, куда можно ехать, а другие, русские просто не знают эти места. И никогда мы не можем быть уверены, что же элементы здесь, конечно, здесь аккумуляторы не самсунгские, даже не LG элементы, так что да. Ну вот, как-то так с этим, вот мы увидим этого всего. Nii, ja nüüd jätkame siis jällegi seda sõitu ja vaatame, praegu näitab meil, akut näitab meil 15% and we continue to ride, the battery level is showing it's 15%. And we trying to understand where is its voltage. It's showing 45. All right. The battery must be it's a turn off. It's when it's must be it's ordinary. It's must be it's 39 volts. I think that it's BMS, it's turning after that is off. Итак, батарейку показывает 45 вольт пока еще. Должен вырубать по принципу 39 вольт. BMS должен вырубать. Nii, akut näitab 45 volti 39 juures, peaks BMS selle välja lülitama. Lähme sõidame veel natukene ringi ja kui me praegu saime sõita 36 kilomeetrit ja 200 meetrit koduni, siis vaatame, mis me siin veel tiirutada saame. Ega kaugele ei taha minna. Sellepärast, et
Nii, meil on siin paremaga reegel ja ma ei kuulnud autot. Ta ei ole väga äkilise paigalt ära minekuga, minu ratas on nagu, tegelikult oli nii, siin on võimalus valida vist seda hoida all alumist nuppu ja siis tal tuleb selline suurem boost vist või kiiretus lülitab sisse siis siin. Не слышу. Не хочу очень далеко ехать от дома. Ладно, не надо. Как-то крутимся, вертимся где-то здесь. Непривычно с этим чужим велосипедом ехать. And it's my bicycle and that bicycle is different and it's strange to ride with that bicycle. It's another feelings. I want to see in here, it's right side, it's näituse street in Estonia, and it's green, it's exhibition street, and I want to see that it's I heard that it's somewhere in here it's rebuilding its house. In here it's a new asphalt. I want to see that. This is being its university house, and it's I'm seeing that it's fully rebuilt. That all right. Now I know that it's being Tartu University administration building. It's a better asphalt in here. It's all right. It's not bad. I want to turn to a left now. It's just, it's good moment to turn to here. Nii, vaatamegi seda asja, et sõidame tunneli alt läbi, aga aku väikene tõus ja kiirus on ainult 20-21. Итак, маленький подъем и уже скорость только тут 19-20.
Так что, да. 36 километров едет нормально. Этот можно сказать. Так, потеряет уже скорость только 23 километра в час. Ну хорошо, хотя бы он едет. Но здесь гладкая дорога. Nii jah, kiirust kaotab, aga siin on kõik on väga sellise sile. Ma tegelikult üritan siin kusagil ringi keerata, aga ma ei näe üldse silla taha. Toss on väljas ja и так силов нет уже. Угу. 38 kilomeetrit. Ütleme niiviisi, et see 36 kilomeetrit on siis sõidab veel normaalselt. Võib nii öelda. Nii, sõidame pedaalidega. И так мы здесь педалируем. Ассистентом. Довольно критично. 36 километров можно ехать нормально. А уже дальше аккумулятор показывает 40 вольт. Да. А дома еще показывает 45. Ja aku näitab juba 40,4 volti ehk siis 30 peal peab ta välja lülitama ennast või 39 peal. Nii et siin ongi see kriitiline moment on kätte jõudnud. Et sõidame pedaalide abiga ja sõidame mingi näruse 20 kilomeetrise tunni kiirusel. Kurat küll ka nii täpselt, et nagu kopikas 36 kilomeetrit. Ooremaale sõitmiseks 36. Jah. Ainuke asi ma tean, et see, kes selle jalgratta ära ostab, et tema on nagu pedaalidega väntaja tegeleb. Ja
ja et mina sõitsin niiviisi nagu siiski üldiselt nagu oleksin nagu mopeediga sõitnud. Nakат, normaalne. Elektraks 39,6 näitab volti 39,5 and it's 39.4 volts somewhere in here it must be turned off. Alright, I am riding to home. And electric throttle, it's maybe it's working a little but not much. Display it's turned off and display it's turned off in 40 kilometers. Итак, display вырубался на 40 километров. Даже если даже было маленький электрозад, было нормально педалировать, а так уже не совсем. Я не буду здесь поменять какие-то передачи. Так что мы можем все-таки быть уверенным. Можем быть уверенным на 36 километров и не очень много каких-то там бугорок и долин. Довольно такой, ну, такой легкий такой. — 36 километров едет. Это все этот на границе. Надо все-таки завтра сделать тестовую поездку. And its display is turned off if it's showing it's 40 kilometers. And yes, we can be sure in 26 kilometers. Not 20, 36 kilometers. And it's now stop. And that roads were we using for testing, it's a simple landscape. It's not very much high hills and valleys, but in that destination point that it's my comrade wants to ride, it's a more high hills and valleys and I don't know. It's neat. I think that it's tomorrow need to make its test ride, and but he's pedaling it's more. He's like it's a pedaling man. But that battery we takes with us. And with that battery, of course, we ride back. It's not questions. No, now I know. Ja selle 13 ampertunnise 52 voldise akuga sõidame sealt kuskilt sealt Kaarepere juurest sõidame tagasi
Tartusse kindlasti. Aga jah, aga see, kes seda ratast tahab ära osta, tema on ikkagi selline pedaleerija mees. Et võib-olla tuleb välja isegi selle aku, aga ma ütlesin talle kohe, et siia on vaja teist akut. Et kas vähemalt 20 amprine aku või mina soovitasin 24-25 ampertundi, aga ta ütles, et tal ei ole praegu rohkem lihtsalt raha, et välja käia. Ka häda jällegi selle asjaga on. Häda kõige sellega. Вот nii. Итак, этот мой знакомый, кто хочет этот купить, 36 он едет. Ну да, этот такой легкий такой ландшафт было, а там больше горок. Но он больше он педалирующий человек. Педальный мужик или педальный человек. Не педальный, педалирующий. Ну или как-то так. И с этим запасным моим аккумулятором, что 13 ампер час и 52 вольт. Здесь можно на дисплей можно переставить вольтаж. С этим он точно едет обратно. Но я хочу, чтобы мы завтра все вместе едем. Надо подготовить все этот велосипед на завтра. Все это. Зарядить. И говорит, чтобы он ко мне приехал. Я еще зарядку даю ему. И он еще зарядит этот аккумулятор. Утром еду к ему через речку. И потом вместе поедем. Вот так, как-то так. Nii, ja pean selle, olgu, see on juba selline asi, et näis, mis sellest tuleb. Minu jaoks natuke liiga harjumatu sadul, aga see 36-40 kilomeetrit, jah. Mul on teistmoodi sadul. And the saddle is different than my saddles. And yes, it's a feelings, it's a little different. For me it's not comfortable, I can say it. For fun and for travel and for joy. It's like it's a little different. Итак, седло для меня некомфортный, можно так сказать, но терпимый. Ничего особенного такого у меня. Когда-то было первичные эти седла были, по-моему, хуже были даже. Но не отдыхаешь или как-то так, не наслаждаешься с этим ездом. Так. Так, все, наверное, вырубаем этот камеру, все. And now it's the end of it. This is being its third part.